bakurikiranye gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Mu by'ukuri tumaze iminsi twaratangiye tubona yuko hari ibirimo kugenda bigaragara ko abantu batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Murabizi yuko ubu ntabwo ari ubwa mbere, ariko bari abantu tuberetse turagira ngo tubabwire yuko atari n'ubwa nyuma. Murabyibuka twakoze ubukangurambaga bwagera amahoro, abantu batwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha barafashwe, twashyizeho amashusho ku mateleviziyo, dushyiraho ku maradiyo, dushyiraho ubutumwa bujyanye n'uburyo gutwara ibinyabiziga basinze ibibazo bishobora gutera. Tuvuga imibare y'impanuka iterwa n'abantu bashobora kuba banyoye ibisindisha cyangwa se ibindi bintu byatuma badatwara ibinyabiziga neza, bagakora impanuka bakica abantu cyangwa bakica ibikorwa remezo bakabyangiza. Ariko bigaragara yuko iyo bize amategeko y'umuhanda bakumva ko ibyo bitemewe, bakorera ubukangurambaga bakumva ko ibyo bitemewe, nanone bagafatwa bakerekana itangazamakuru kumva ko ibyo bitemewe, bagafungwa cyangwa se imodoka zabo zigafungwa. Bigaragara yuko abantu bagera igihe bakongera bakirara. Nibabireke rero, ubu ntabwo ari ubwa mbere, nta nubwo ari n'ubwa nyuma. Turagira ngo tubabwire yuko nubwo iki cyorezo cya COVID-19 cyadutse, twahagaritse ubukangurambaga bwagera amahoro, murabwibuka, ariko yuko bitabujije buri muntu wese gufata inshingano ze nk'umunyarwanda, nk'umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga cyangwa utwara ikinyabiziga, kugira ngo abe yakubahiriza amategeko y'umuhanda. Ibi rero turasaba abanyarwanda bose ngo babyubahirize. Abantu basa n'abari biraye bitewe n'icyorezo cya COVID, bavuga bati guhuha mu kamashini byavuyeho. Ubu ngubu murimo kubafata gute? Turafata bahuha nyine mu kamashini nk'uko ubyivugiye. Buriya mashini ntabwo ari guhamo. Dufite imiheha yabugenewe, dufite uburyo tubikora ku buryo buri umwe aba afite uburyo ari bubikore, ku buryo tuzi neza yuko tugomba kubarinda iki cyorezo cya COVID-19. So bamenye ko byagarutse, atari ukuvuga ngo nibabimenye rwose. Iki kibazo ni ukugihagurukira kuko tumaze iminsi tukibona, kandi twagihagurukiye, kandi twarabibabwiye, turabivuga ku maradiyo, turabivuga kuri televiziyo, turabivuga ku mbuga nkoranyambaga. Nibabyumve rero, ariko bamenye yuko mu by'ukuri bagomba kwirinda kino cyorezo, kandi birinda no kuba barenga ku mategeko yandi asanzwe. Murakoze cyane. Murakoze.